Kengken jatuh nenek. Uling dori, uling maluk jak paling pejalan di nak kengken. Jadi segera temunya ada istri nak ada istri nak dano jadi yang tonton. Kengken jatuh nenek. Uling jenik jadi yang ayah ratus wanjero Riki. Antos kamu bojok Jawa yang makin ratus wanjero. Apa bojok Jawa? Terus. Ampun kengken. Begitu? Hari cantik ya. Patok ake aja penangkil ngaru nunas lungsuran, ngaru nunas baos, dan ya nak sekali ya nunas tirta mai ke peseraman, apa ben lantasnya jani bibi, nanjak suut, jak pragat ngajung dogen gaen nih. Mensiro mensane ajong titiang, de istri sana iring dikiring peseraman, napi malih ka iring antuk ide yamat. Bejo gitu, kewala di depangannya jani bibi. Rasa warak tanpa nada bunga tani nganggo gitu rasa yang gelah kayun gelane jani. Apa di mawanan gitu? Liu penangkilane, liu sisionir rau mai ke serama. Nuna saja merekapin. Tuh kadang bibi subuh nepokin pedidi. Titi yang mantan merasa kenyal malih makaryo wedang nak tangkil malih makaryo teh. Kentang ya gaen titi yang sangkaningin. Kadang luwung dua bibine ngaterang ayah di peseraman. Tuh mawanan liu sisionir teke tangkil mai. Kan jasa punika makin apa ben lantas jani ceningah. Ada dini. Oh, ngeranang kayun gelanet setade lia. Alih seperti sing ado. Kewala di depangannya jani dadi singsal. Apa temawanan gitu? Sapunapi. Ye, bibi kadang sebeninga. Kengken rawas gelas semekan ni cening ayu. Oren ngalih bunga. Turung rau kan ayam jani kan ditengahi subuh sing teko. Yang dijok kadang sampun lah raris des pacang Yudya Swana. Bener sing ada bunga nang akade di pesan. Maksudnya tungkol niken istri ngencan nang parakan sungai tangkel tuh. Sampun maduwe uruk-urukane jag luong kenyam oren ngale bunga nak muani teke mai ke peseraman nak gaya apa ke jemane hah ampuro ditiang apa ampuro dan becek nek kendan becek saranya ini aku ditiang sarang kale ke taman makin boleh nuduk tiga mati ya dos main nuduk nih di Jawakat di koreng taman lau ratu da istri uning yang titiang niki nyendo niki uning titiang tawang bibi uning yang ngomong apa uning titiang Pak Supatmo woi yang kita Pak Supatmo segera sira dados nih do bien benang paling tawang lo paling tawang to nelalong to patoh peduling siwang ane di tengah tawang nyen terus Haji Pujano gratis kok kanton bersidang makin kakek kanton bersidang tuh bersidang ujian tuh nempel tuh ini malah jempos kan ya titiang tugasnya rada sekar niki wentan parakan rau tangkil kal ide titiang tulung tuh oh iya orang yang menek ini kemang apa menek ingat yang lah menek jam menek jok nempel tuh ini menek cuma batas bebek nempel titiang tugasnya rada sekar nek ken titiang menek sekar oh ngale bunga menek doi apa lo Rena si ngidang ya mana ngidang sang marah ngidang kan dijogen kan di beten pemakasih dewa dan cening ayu nih jani ibu metakon kampen raga nih dewa nih sen tadi dewa mau kebangan kengken ras ibu nenek sebuah liwat iraga dadi nalu pengmelah ngabuk kebajangan tunan ibu dewa ngale sekar
Kemudian nak muani maya apa kepeseraman. Nak kengken tu noke. Hah? Sing resep dewa kapening raos ibune. Ibu. Nona suruh matur sisi titiang. Iwang gumanti titiang. Kewanten. Pinunas titiang sampun nangrian ibu mengapa midu kerik titiang titiang. Menaren ngale bunga sing aku nak muani apa nama itu? Nyen sing salah tapi nyen sing kedak diketone. Mangga ibu pawikan. Naki lanang saniringang titiang tangkel yang lagi ibu nih. Gumanti wantah putran tedong jagat iri kering mertepuan ibu. Tedong jagat? Iya. Ide. Gusti Matur sisip titiang. Tanpa samandane yukti titiang ngarauhin beriki kepeseraman. Titiang Raden Wirejaya saking puri kerdebuannya titiang. Ning kedo ya bat ibu nenek jantan Nggih. Kagiat saja ibu ning. Bukan ada saroy dewa tangkil marakape ning ibu ini di pesrama. Mire badile lakar rosang dewa ya tunasi dewa marakape ning ibu. Dewa mawanan dewa nadak saro main tangkil ke pesrama. Nih parak-parakan dewa ning. Adi moglong-moglong kedo adi. Undang penangkil tadi sapunika. Iya. Oh, Mangga. siki yaki nunas aja. Kale nunas tamu. Yang ketiga yang boleh adalah istri. Terus terang kan. Tetelu perjalanan dewa ning main ke pesrama. Apa gang? Apa sih ki dewa lakar nunas saja. Iya. Dadoi dewa lakar ngale rabi. Neta telu lakar nunas tambo kedo. Ya. Sani pinaku undang mana titiang. Benar? Wantah nunas saja. Tiosan ring punika nunas tambah. Tiosan ring punika Terus tiosan. Nunas. nunas. Nunas napi itu. Aja Nunas mah. napi. Nunas nasi. Oh, pengamu. Sodang kan. Iya, bata wentan tuh, wentan. Nunas. Wentan. Nunas apa? Nunas na Mana kita bijo matur tuh. Makin lumut matur ke nak lingsir, tapi matur ke niki. Ini penyerani mongke gajane. Ampun sekan. Oh, yaki titiang dan nunas na istri rapi Riki. gitu. Rabi beda. Rapi. Kan pulgo korewo kan. Musodon sarang tiga. Uncang kayu belah. Musodon sarang tiga. Ini paling dhuwur ampun kawin. Ini alit ampun merabian. Niki kena trono. Wow. Sekan di dewa gen nutruni. Can tiang nunas tambah. Sarang kita nunas aja Riki. Nunas saja. Benjangan yang sapon yang mengirim pamit. Oh tiang nunas Riki. Jaga orang jolin tuni kengket. Malu ah. Kelat ahin kene bodoh. Iya, yang wadah kakak, iya. Ini ngomong apa nih deh, jadi aja sih Itu ada penyeruan dua nih, cek lagi sih. Kene sandom. Cang sisan pilih. Nih pangal canggitnya apa nih 14 tahun jana. Woi. Aduh, bahkan orang itu. Ada jangan polos gitu. dagang jamu. Bodoh taruh triple ya, aku kurang lama dari kerupuk ya. Woi. Yang muda Enggak. pasti nung gitu perawan. Jeneng bagus sih dewa. Iya. Ian keto jadi tujuan dewa nih teko main tangkil ke pesrama mau tamu pesane. Kewalo ampurayang ibu. Unuk gede lakar nyuang pianak ibu. Yang jelagane saja ibu. Nisya kewalo kenah yang sing tawang ibu. Jadi belakar matakon mana? Nih. Titiang ibu. Doi dewa takut, doi dewa jejak. Nih jadi ibu metakon merekapin nih dewa. Ada kayu nih dewa nih. Tiang wenten nih kan. Sono praga. Bo mulai bandi, bo mulai galak. Terlalu Bo mulai galak. bernafsu. Menasan dah. Kening kayun. Jak ngiring. Ibu, dados nadak sarep pisan. Men nak kedo aja pinunas dari dewa nih do.
keselengagan ku mandi mana Titiang. Nak sebuah pantas si Dewa. Si Dewa sebuah dhuwur. Titiang Kadang sebuah slide tiba nu yusan di Dewa nih. Kan kayo? Titiang nenten Kayo? Oh, tiang saring nih. Ya, kan ada sih. Tadi ngawang-ngawang nak tinggal jadi Dewa nih. Dewa takut Dewa jajah ibu nak sayang mereka mendingin Dewa nih. Ibu ampun yang bisa Titiang ibu. Engken. Titiang nenten purun nula. Oh. Kata nak pun becek dalam Gede kukola. Gede kukola. Nentan purun nula. Penyam Dewa nih manis saja. Mungkin Dewa ngajang madu. Ada Emet. Patah cerai ibune. Engken. Manis bulone. Ireng gelisnya ampun tantangan Yang wadah kagak kalau usah Titiang nawit rainane mangkir jang pajang Dinane jani lah kerjuang ide orang lunas saja tunggu. Oh lunas saja. Yang sampul di jang poli aja bejengan yang sampul wenten dewasa ayu rikala punika jaga pamitan Titiang Ning bagus si Dewa gitu masih cening ayu terasa ayu bahagia kaya nih bune mapan Dewa nya aduk jaga kelawan yang bagus yang singkat ngelah calon mantu bukokin alap bagus potongannya luwung putran gelah masih kita jaga listu ayu Di jalan tuh ya Mbak. nah ketepian apa keluanan nawakan Titiang engken Ida jago kentan tuh lakar berabi nggak Nih ada kayu. salah ngireng Ida Nen malu dong ireng. Ini nak melajah malu. belajar dini Oh, ini bang melajah. Ade yang ireng kayaknya melajah. mau ada di Lo ngai kopi, ngai bubuk, Bubuh itu misi. bubuk hongo-hongo. Oh, katanya bubuh nasi nyen. nang pragatang moto malu nih kene janji bete madaya iya setone nih dia lakan unas saja iya ngawet ide belajar lan ngasih di bakti malu di meraja bang luwung perjalanan unas saja di peseraman bang sing ada nih kene nih oh lan barang-barang nasi jaring desa yang semua sama sampun persija ini Titiang dumugi napisan yang Titiang sarengipun astagfirullah nih Pokoknya dimasuk lagi kan Ya, mun melukat. Agung kengken hati iya ning dadas pinunas Titiang lilean kayunanmu sampunanmu serta sungsut reng pikayun iya ningmu serta sedih kadi puniki mangga nenenten kantosmu sungkan riki reng puri suk semua pesanmu nampenin buka teri dewa nyen menanak itu sing sepat adi yang dia mau nenetika dirasa dukito nene dipenin rakan moke ida ibli agung sungkan tur maning kayang jani dokonen presido kenak adi mau agung yening dadas pinunas Titiang dumugi jayidai beli rabin Titiang lungo mereka ngeluruh tamu dumadak sakane paswe candi dasang yang widi presida ida ngemolehan tamu lamakane ida ibeli rabin mo presida ida digeles kenak mo egaran kayun mo kemo agung suk semua pesan mo adi
Nona Slogra titiang ibu. Jeneng mantu sayang bukit Titiang ibu. disubane kayun-kayunan ibu rasa sing pocol ibu ngelah mantu nang ibu jeneng pangkene supeni paras paros selunglung sebayan takoy dewa moipa jelek lawan melampang sida dewa sing lakar mepasang anang ibu mantu suada mondoy dewa mau tetangisan nemiri bang tuasan cida karman ibu tonen pragat pan ibu naur dini di jagat awinan buka kene ngemasin raben ni dewa nede pamengkas ini paman wardo Iya. rasa sing bang rasti diglarang ide sang yang pramekawi Ini. pang sida digelis nyan putran gelah muwali dor maning mopikole apa ni apiang gelah sida mopikole nuna sang putran gelah tako Mangkin pikayun pelunguh cokor dewa santuk kang sampun asase hidalungo maka kalih tuah benang paman Mangkin yen ale di pewandangan pantasnya putran gelah suba muwali mai kepuri jadi kene cihna yang pesan bakten pamannya marep kapinang gelah pamakas marep kapinang purine dini di mertobuano lautang dot puri lampah pemargen putran gelah iya nasa punika ratu kumpiang nyadio cikiang sekari cikiang mau rip ratu aku iya nasa punika cikiang ngeriini lungsur mau pamit nganglu boleh mau porahan rip sekarang kepatihan ratu Titiang ibu. pengabdi di dewane sange wala paman dia pesan paman berjalan pendidikan ada mau patin nelenan banyak gelah kiwa kelawan tengan gelah ajak atang pang sida di geles muali gelah kelawan manton gelah dini dipuri lakar gerasi tiang kebo raja nangku paman Tuh aku tidak lungsur mau pamit lautang menjalan pang belam-belah nih melah-malah paling gerasi dini dipuri ya jadi nggak sapu nikah Titiang ngiring panjang ibu rasti aku kini Pak Agong Jalan. Ratu biaku Doning sampun asasi beli wenten Riki Ien dia mau dikira subaktin titiang riling iblis minap du wenten kirang beli Pewangan mangkin beli yang ayu bahagia bisa lagi api sani ke abdi yang beli sida kedagingan kewanten yang kali puniki kelebihan iri kiring pasraman aja can beli makidulah karena mabalik ke puri nabi male daging mana yang beli risa sukat beli wenten iri kiring pesraman nuna saja ringlingi dan nanti lingsir sayan bunga gumanti mana titiang biaku kewanten dua nang bisa ketambetan titiang jadi dayang singakin lintangan not bulakane menyanding gunung lintangan not bulakane menyanding gunung di sisine pemedaging sarwa asri di sisine pemedaging sarwa asli
Kembangan soke sungai ini menyanding telengi pelung amune miik sumine. Ratu Dwago. Bibi. Ampura bisa. Para kandu ini apal yang dijauh pun. Iya apal. Ini orang lunas busan. Tapi wau di dia ngorena kenten ngoreng tawang, dan mo. Sampun kenten jam enten minyak. Mana apa lo? Ampun ketika ampun ngawen di yang raipun. Aduh kicil aku tuh. Gini, ampun diolas. Bu, ini apal. Orang gelah ada di. Oh kenten. Nge. Sampun iki ge hadiah. Manut bisa mandi dan kilingsir ibun beli. Ini sampun. Anda puanangan asa sih. Para sida mapi kuleh tan mapi kuleh. Manda muali beli kepuri. Mapan ide beli beli. Suagan. Hah? Mongkeng aja nih ki. Iya, mare mongkeng main aku orang apal. Yani Yang melap taluh rado hilang taluh dia rado. dah dosan melap halo. Iya. Kalau apa? Taluh siap. Oh, taluh siap. Mana nih pun? Ajak mare iya keluar di apel. Lagi sengaja kita benar. Makan kepiksak. Ratu iya ning kadir untuk bawa beli sane wangi. Pawanangane makin beli pacang metulang wali mereka kepuri. Beli pasang nilar tikiang biaku. Mawinan sumekan turmaning tegas raus belinya. Malah sampeyan beli kimon elak ke jadi kelingsir. Iring tangkile na kelingsir. Idewa kalacak beli kepuri. Bangsida nampingin linggih beli manian pinah ke muda jagat bang pesida nyak cakep ala kirawan Tiga ngiringan pemarkan beli kepuri sampun iku. mantap waktu bisa lagi sampun api Purun matur yang linggihipun tiga. kemudian dan Ini beli. yang di dewatan purun matur bang yang beli sana matur gitu. Iya neng kumandi tulus wecan biniring sikian tiga. Tidiang kumandi ngiring ang kayun beli. Kewandan ngiring santang keling dena keling seriin. Mangdo pupun kumandi babawasannya beli. Iya gitu. Durus beli. Kalau kita jawab nih dari koyo sana, bang, koyo. Ning, Ya, tadi cara nak ke bibir nak kengken nih. Nenten Sapun api matur yang kena lingsir. Niki Kenten Niki kenten kengken. Ide beli Kengken. Kengaja? Nenten Makin di dia mesodong makin. Tapi sodang di dia napi. kan ada yang malu. Iya, nyaman kuen ya dokter. Pemakas ring itu nak kelingsir. Manut panamanya kadi atur di yang sani sampun lintang makin wantah melarapan mana lomba di tiang matur ibu. Tapi loban mana di tiang aja sampun di tiang mapi kole. Benar. Ya dia itu tambah durung boleh di tiang mapi nulas tambah. Mana jani nih? Untang mana di tiang ya di makin jaga pamitan di tiang ring macam jaga ring di tiang kepuri. Di nane jani. Iya. Sina di benpuang. Sampulang kita lu adik panemaya ring kita nak keling sendiri wanta asasih boleh galak boleh pewanangan itu ampura yang bisa Yang mulo kedah kayu ni dewone. Lakar ngajak okan ibu ni kepukapuri lautan. Kewala pangide ibu ni marakapining dewoni. Pelang pesan uturin. Ada di dewoni
saja je subuh baja kewara palaksana ni dicari najening kengken je tato di diri itu dipuren cenengi kidorin pangseng lekat dengan budi dini iya ini kuliah sampunan sepanjang saya wenten pangabe wenten penyeruan mah kue pisan pikir kalau kantor melajahan debe tu ibu aku Nona suruh matur sisip di tiang ibu tanurungane mangken di tiang pacal nilar pesrama nilarangan ibu ne mang de becek ibu jenak kiri-kiri pesrama ibu pinunas di tiang sampunang ibu lali ring sekian di tiang ibu yang depang dekayun ibu ini rasa banget saja ibu lakar ngelepas ide kewala pudiang meni nak sebawan nang adido lakar ngalih rapi ngireng belen ideon yang lobote saja ibu sing lakar nang ide lakar penuh pudiang meni lautang idewo majalan kewala pengide ibu kapen ragane dewone do pesan tinak kandok idewone dini di pasraman abo kamu kepuri kengken joreno kengken itu kena kapen ide beli idewone totang do idewo ngelawan ide demogi presida kedaginganku mandirung do bawa si bunesane wapu kewanda sedurung titiang pacang nilar pesraman lugrayang rien titiang pacang rasti tiba kiri kering pemerajan titiang pacang lungsur mepamit dumun ibu mau tamu pesan kayu di dewan ini lan barang-barang ngasih dibakti ring ide sang yang pramokawi pengandung pengbelang pejalan di dewan pamakas Sapunapi kedua manian yang ada gala sakit semua peragat pulang balik gelah dipuri dari kalau ditulah takar mualimah vaksin jadi pamit istilah ketan makto jauh mana silakan akar ngiringan ya jadi kepuri dadi ngiringan sikil bal lahan hilang mana nanya taluh jangan liang hah? Kalau apa uliang? Taluh nyi mak taluh nak mulut tiang lah tuh ya ada belah aja nyaman nanti pemapel di sini ngidang berjalan gantung nanti ada nu kencang bibi lah di kelas ini lautang macam Igit jangan sabar lain makin giring itu nak kiling sim apa lunasi sim bang selamat jamannya sing pelah natoleh jari nah niki pempatan ini subuh madan ikat di tengah ngalas wakung yen enten iwangan tuk di tiang matur puniki wantah sampun wawidangang jagat puniki mertepuane ratul wakung ajakan pemari ini nang negari ini nang merangki yatno cai di tengah alas ingi sawireh liuan ni madan urun sarwo mangsa bangsing kekenenen Pancabaya wakung sejawa neng paman inggih yen sing pleh pengelah narga ni pempatan agung subekat jalan niki guman pisani ruruh titiang napi mawenang titiang ruruh sani kebos catur pata desa nah yen dini jani sida paman ajaklah masang sesirap guna-guna pengasih itu Sina anak keling telur Sina kalmai lakono leng kaja kalmai lakono musikian rekenan puniki
sesing-singnya sinak side kan mapikole pejalan gelah aja paman aja. Sampun kemana titiang ini punika duaning sana puniki tulah titiang potapani punika kawo ratu doang. Lah jadi serius aja jake pam. Kamu awasin ada anak musik. Ayang. Ini tuang cari ini. Moyang lu paman, ada anak sebelum. Kuentan anak liwat. Atau liwat nih. Ya namu. Mulai. Mantap. Jangan ngumpul dong kan. Mulai. Kosong not. Mosiosang si muka di mana? Ios, gumi paman. Di subane paman nidang memasang sesirap ini. Ios gumi lendo rasa kekenapan lah. Bakong, sebinaning manusia sadilintang puniki. Yadian ka bosku mataku midet yentan sida kadimangken ka bos sirap ngemaling kungkul tungkul sampunan ditiang kewas iya kung ratu Makin pun. Oh. Lolasan. Oh, wasing pulas ke dini. oh yang pulas Pulas ipun apa jemur. Jangan mau saja nih cahijak. Paman, jadi kini saya parakan palungo cokor dewa mangno singit gerakannya ke bos. Benar. Iya diganti rago dini lindang sinah jadi ketara perjalanan jalan masih ingat Pak Malu Intip ambilang intip. pet prade subuh nyak si kena itu marah lanjak jagi main Terus singidang paman gini. Beli moyo aja pakai saja nih. Jangan ada keperluan tiang. Jadi, lanturan kemana gini ya? Lurus aku. Itu nabi ya? Udah ada sasapun iki didiang beli. Didiang. Ji? Sing, jangan nak. Didiang kiam pisan beli. Ada rasa bele. Mas ada kan mau ide waktu itu. Kira. Nak kengkene Paul. Sang bulan pun. Adik konyang kan ya? Weh, yang kiap, oh, yapol barengin. Singidang. Di sini dah. Bangun singidang. Ya benale amo lang deh. Kiap atau dia nak biasa bulan mejujo.
mah belekas malah nunggu. Halo, selamat pulas. Iya, Nike. Aduh. Tidurlah ya. Aduh. Setawa kulit halus ini. Weh, ini dia mau pulas nih. Weh, tadi mesti pulas angkok-angkok kan ya? Soleh. Manis, sawi, makin mau niki jelemon tapi ogo-ogo. Petau, ogo-ogo. Yang pulas, nah, petawang nak siap petau. Aduh nak pulas mungut ngomong. Ipit. Jadi gini paman, sampun api antuk mungkin. Kami kira aja niki. Tadi beda di barang itu pulas tadi. Aleng-aleng untuk nih. Badas. Ini udang nih. Jelemu jangan pedok. Jelemu sing lampet teman nih kan nih. Di senter pulas. Senter. Jelemu saja. Jadi gini paman. Mapan subuh sida jangan mau pikoleh pejalan pamane pejalan selahe. Lan jadi demak nih mana kegingsir saking riki. Benar di utaman jadi kalau sida pebang yadi inggih. Ensek play bagla ni putra mertep wana nih paman. Patut kadi bos palukuk cokor dia. Lurus. Dan jadi. Lauk para lauk. Kenapa itu? Ding-ding lagi? Waduh. Ya. Air pangtawa jadi rasanya. Cina yati kak kenal dia. Air. Gogong, aneh lo kejak gogong. Jangan lo ni mulut dia sarah tangla. Niki, wih cekek nih, mesti lo Niki. Jual. Jadi sedang lo jangan mau soleh. Ni jadi gelan ya patut gelang ni jadi. Lurus kayak gini. Dong nong naratu ngarsangi. Cai nanti dia gelar aja ni non. Api raja naratu ngano, kemudian dijang. Dalam mau saja cai para kan cai ninja binyak para tu orang kenglah. Biar kita kan cari kan dijang langsung ambil lagi. Weh nak apa kan? Makin gini. Kayak sarang kali nih ki. Ngomong kita banyaknya di kekene dum. Bagi dua. Kemudian jelas modom soleh kan polot je. Ratu di dora di jam ten. Woi, sama.
Ya pesan jadi kini pas saya ngalang bangun nih, pang sida syarat gelahe sida gelah mempikoleh dia jadi. Makin kulit sana kena. Malih bisa atur dia. Nyanan cari kane ampun aku tangan. Bicara jan unas. Ya lemot saja tuh. Dia kayak tuh ke dipuri dong tuh. Ayo dikit. Ini anak cenikan sih dulu. Ada kuluk ulang bungkap. Ada yang mang gotenya. Mat, irom putra jaidan Adi mengkejangi lana. Wagong istri ijaidan Masa rago pulas kutal. Wah, dah. Ampun, adanya rabies ya. Kena rabies ya. bangun. Apa arah kau? Arah. Bangun. Nih, mau. Pasti ning lah sekau. Nih, Sandra rasanya nih. Kita galak-galak kok gini nih. Iya boci dua gongja. Apa? Dua gongja aja boci. Kita nak bulat, cancin apa kenyen cang? 1000 bulas. Sang bulas sih. Wih kita ngelesek cang takonin. Mana nyen takon? Si kan soleh ini. Cing lah gerup ah. Si lah kenapa? Dan dodo galak-galak nak, galak-galak. Ijo, pokoknya ngaku sih jadi. Jeng aku gitu nak ada yang malu. Ada nak ada orang ini cang. Cai cang di lakar masang tempat tidur si ngawasin gitu. Tempat tidur ya kan sana. Ada nak masang sesirap. Apa? Masang tempat tidur. Sesirap tuh jelema lain. Benar jam menjujuk ni dah dengan bulas. Begitu awasin. Cek, sendawang cang. Nya kadang mulai bang sendawang. Oh, aneh orang si. Dua gong cange. Oh, dua gong si dijak ngos. Kursi patek, aneh masang anu sesirap dua gong si dijak. Di cemulih holan. Ada cang kamu ya ni? Ada cang kamu. Pisang yo ibu ni dijak ada kan. Awak bertua-tua. Jang sing nawan. Ajak anu benang. Ini benang kaca. Di pempaten bedaca. Macanang perkimo. Wah awak ke belau mah itu. Si Dot mati apa keket? Dot mati apa hidup? Hidup bang, cang. Patuh yo. Oh gitu. Ajak cang arde. Nah, main. Awak terus. Bagaimana bang arak doang. Yang gitu, main ajak kok. Kamu kuring tungcang. Kucing cang lu itu bu. Itu dah. Kucing cang nak dot ke dukung istri bang. Dia ngomong apa adanya. Cari betul kan cari. Adang luang. Ayo kita ke sana. Main atuang itu kucing cang. Ada enak. Ayo sekuat jalan patuh jajak. Ngalet. Cak yang jalan. Malah sini menjalan. Ini. Agak dia. Main. Agak dia. Baik boy. Pak keluar tidur.
Kone subuh kone ancak-ancak Banyung biru makin nunggu tigang natasin nunggu dan istrinya kak sekarang ini ngawak-ngawak itu siro kak lebih jauh ne bapak jauh di mertubuana aduh benah ne banyu biru ne ini niki pasraman banyu biru nikoi da istri sana ireng titiang wawu apura titiang tanunin mana mbak yang hijau niki Benyu bibi pengapih duwe paman nu paman ingat markap pening gelah kewala gelah masa-masa masih kapin panggodaan paman warda saking mertubuana niki saking bos wahwu titiang dados merasa ingat kapening gelah boyo pelunguh do Sri dumun ritat kalulaka iri kering napi wastane Bu Ratno Buana iya patut sing lempas kapen atur paman kewala swece de sanyang pramokawi inggih wet sangkaning agung waringin sungsa paman ingat sih kengken kadirasa parilaksanan yani kapen ide beli agung tugas ide nu nyeneng kantin atas gelah mai kampe ini ngempi di pesrama piragi titiang ini wogeri kering rapi dawastane Ratno Buana bener paman sakit mohon ini kewentengan pelunguh sing paman awang dijagelang ini tumel jani paman tangkel mai ke pesrama ini man katujuan pamani asa puniki Ratu Dosri titiang je kau dos antuk ide wagung biang pramine iri kering mertubuana udah sepuniki jadi pacak ngedut uri pemargin putran ide maka kalih siki ide Wiro Darmo neke kalih nika Wiro Jahyo asa punika tapi tiga sing nyanang paman semanang saya ini maro dipuan Gusten pamane mau pamit lendini oh boleh tangkil benar nuna saja dini bulan meklone paman Wena paman no pedas nawa Gusten paman piana gelah putran gelah subuh kamu ngajak aku masih ke puri cangkep ala kira sampun ngambil rapi driki sampun wali budal ngepurian sapunika wiki kewalelen dadi kletak gelah paman ini Rajani gelah ingat kapening cening ngajak dadu sang saya dadi kayun gelah paman kengken mirip pejalan yang dipembuka puri cek sing luwung-luwung sirap gelah uling dipuan paman ini punika penyangan mau pamit titiang napi malih bos jadi tiang mau pamit ringanjang dan titiang malih ngeruruh dia asapun napi ya pemargin itu santu kan kantos titiang
ningalin puri nih di kering mertebuana nika durung rawuh di kering mertebuana nah subuh dipuang mau pamit dinilik pesrama bibi sapunapi nih patut sande di sande dan cerita sane kekalih ratu engken paman punika pemargin idone jagi pacang ngeredukun ngerabalian asa punika santu kan rakane sane pini dhuwur punika sungkan sungkan rahat ini nika makawinan mumpung di tiang presiden rao iriki ring ancak-ancak banyu biru tangkir ring dari si yen kebini wenten ring pesraman paman tiang sedang melau pesan paman deko paman tangkil mai ke pesraman ini mirip subuh jodoh ada nih paman di pesraman ada tamu pengpaman pedas tawang nema dan manik kilat bumi doanggon pinaka tamu yang cening bagus pengal ya segar pepejak di mulu gitu nyet paman pijang sane mangkin ratu mumpung tangkil para pengabeh duwene asapuniki yen asapunika ratu duaku di tiang cetek matur ring di Sri mangda presiden kepaijo ring sikian di tiang jadi pacang munut mereka ke nah yang lebaran ini ayo bareng-bareng tangkil ke pesraman paman oh rika nasi je saya inge terus miring dalam